Izilo Mzansi 98.0 the difference. Wena wendlovu Magayi mfoka Jele ngizobapona sekusile nsizwe siyabonga kakhulu mfethu inyosi la ubuzetsheni yes umkhohliseni kaSombila Mdletshe uthethisa isilo sasondini isilo ucetshwayo kaMpande yes namhlanje sikhumbula impi yase Sandlwana yes ngumsombuluko nje lo esiyakona kuzobe kuphela exactly 145 years yalwa impi yase Sandlwana impi yase Sandlwana yalwa mhla ka 22 kuJanuary 1879 yes yona eyabeka uZulu ebalazweni lomhlaba in the world map ngoba kwakungokuqala ukuthi ama red coats umbutho wamasosha amangisi wehlulwe ngaphandle kwezwekazi lase-Europe kongokuqala nqa and ahlulwa nje uZulu uphethe imkhonto namahawu bona bane artillery yabo ibhamezi sophisticated yebo ezisezingeni eliphezulu ngendlela Martin Henry rifles ama rifles yabo la into eyenzeka ama red coats umbutho wamangisi kwakuthiwa alishoni embuthweni wamangisi ama red coats ayisanda kuhlula isiqhwaga saseFrance uNapoleon Bonaparte empini yase Waterloo right uma sithi impi yaseSandlwana kuze kube khona this famous battle of Isandlwana yayiqale ephinto into yaqala la the British kwayina lento ipolicy ye Confederation yayenzeke eCanada idriver uLord Carnarvon lapha bathatha iCanada yonke yaba ngaphansi kombuso wamangisi and then lento le babefuna ukuyenza ku entire African continent ukuthi iAfrica yonke from Cape to Cairo Morocco to Madagascar ibe ngaphansi kombuso wamangisi umbuso wendlovukazi right into yenzeka kanje use Battle Frey wa appointwa as High Commissioner Cape Town High Commissioner the British High Commissioner based Cape Town wabona ukuthi bekuna lezi izinto okuthiwa ama frontier wars between the British and amaXhosa the British and amaHahabe the British and amagcaleka the British and amampondo kaFaku and all those things and bahlulwa kulawo ma frontier wars baba ngaphansi kwe British Empire structure sakhona usa Battle Frey wayesethi yena hey nithini ngoZulu iarea engale komzimvubu river bamtshena bathi hey the Zulus I had not to crack ngoba ane military system intact strong 2 aloyal amazulu to inkosi yawo yes 3 amazulu awa ngathini analeyo symbol ye unity they are united ubumbano so usaBattle Frey ke wayesethumela abantu athi ena abenze show ukuthi there is a war a battle ezolidela to a war with the Zulus ngoba uyabona ukuthi amazulu asebehlulile uma bethi bawangena ngenkolo yeChristianity amazulu nje asabambelele intweni zawo nani kwase kuthiwa ke nina ke ake nibheke ukuthi ena yini engalidela ekutheni silwe noZulu ukuze subhilize lo bebukhosi lo uchuku provocation yabona ukuthi asibafaka umuntu esweni laba bantu lapha yabona so ngoba amazulu awafuni ukuyosebenza emaplazini nasemayini yabo asabambelele ezintweni zawo anenkomo anomhlaba anayo yonke into yabo 2 amazulu ayaresista ukuaccept iChristianity yabo so asenze show ukuthi ena siyabathatha laba bantu sibafaka la senza izinto ezoholela ekutheni sibuqede nya ubukhosi bakwaZulu that was an instruction from use Battle Frey a High Commissioner British High Commissioner based in Cape Town right
babelokhu bexhumana ke no Seth Eflas Shepstein ngoba Shepstein uyena wayephethe indaba zabantu abamnyama la kwaZulu naseNatali ngaleso sikhathi engumngani kaMpande ngaleso sikhathi but uSilo uCetshwayo sona sasine policy yokuthi asifune umuntu ozo interviewisha endabeni zobukhosi baso ubukhosi bakwaZulu right ithi into amangisi la under uLord Chelmsford wayekhomanda ye military system yamangisi athi so isilo uCetshwayo nabantu baso bane military system amabutho uve unokhenke ingoba makhosi udlambedlu isanqu imilitary system bathi okay into esiyifunayo ukuthi uCetshwayo abhidlize onke amabutho akhe 2 uCetshwayo akachaza ukuthi izintombi zengcuce ibutho ngo1877 zibulaweleni yangithi intombi zengcuce zazalo ukugana ibutho lendlondlo uthulwana zithi zona eqome ingoba makhosi zathini intombi zengcuce zathi ucwalingani yebo isilo uCetshwayo wa instructor uGawozi kaSilwane kaMnuka kaKhuba Mpungusi ukuthi abulala maqhamisela khanyile umfelo lukholo lokuqala nezintombi zengcuce ezazala ukugana uthulwana amakhehla ithi iqomile into le kwathiwa isilo uCetshwayo asichaza ukuthi amadodana kaSihayo kaXongo ngobese umkhumbi kaZulu umehlo kaZulu bababulalele nonini oMakhumalo angithi uSihayo wayengekho ayisondile wayinkosi esizawangobese uSihayo yebo enquthu uSihayo wayisondini eyokuthi Silo kanti oMakhumalo omkakhe kwangamakhosikazi amangeno la yena ngoba umyeni wabo wayeseshonile uSihayo wayesebangena kanti uSihayo bangena nje usemdala bawela umzinyathi bayangali kubelungu ama missionaries bayohlala khona umehlo kaZulu nomkhumbi kaZulu basebewela umzinyathi bababulala bebabulala ngale kumfula umzinyathi icala phela lokho ukuchitha igazi ngale ngoba umzinyathi kwasekuthiwa wabamhlophe right kwasekuthiwa ke angithi iNatalia annexwa ngo1847 so ngale komzinyathi kwasesilungwini right kwasekuthiwa ke inkosi uCetshwayo ayinikele ngenyoni kayiphumuli inyoni kayiphumuli kwangumhlambo yenkomo zeSilo ezaziyigugu kwaZulu yes uyabona ke la ukuthi angithi le ultimatum should umnqamla juqu wa deliver on the 11th of December 1878 11 December 1878 kwathiwa Cetshwayo sikunikeza insuku ezu30 engamashumi amathathu ukuthi umithela ama demands ethu inyoni kayiphumula siyayifuna bhidliza amabutho akho chaza ukuthi intombi zengcuce ibuleloleni nikela ngamadodana kaSihayo umkhumbi kaZulu nomehlo kaZulu sibanqume ngoba sebebulale abantu ngale kumfula uthukela ultimatum imukelwa ubani imukelwa uvumandaba kaNtethi wasemgazini right imukelwa mahulwana kaDumisela wakwamdlalosi uyona ama messages ithunywa ezahlangana namangisi kuphi uyabona umukela uthukela uhamba ngoJohn Ross highway kunesihlahla laphana uma afika emandeni pheke uthukela nje kuthiwa isihlahla yebo isihlahla samanqamu ultimatum tree lapho kwakuhlalwa khona ke lapha o John Shepstein umfowabo ka Shepstein befunda lemqingo ukuthi hayi ke uCetshwayo yenze nje so ithunywa zifika lapha esigodlweni seSilo uCetshwayo yondini zethula lama terms eultimatum la kubuthwa ini kubuthwa ibutho ingoba makhosi yes ingoba makhosi baxhapha kuyadliwa la ingoba makhosi yashaya phansi ngonyawo yathi inkomo zenyoni kayiphumuli ziyophuma sifile manje iSilo sasi compelled ukuthi sibize imbizo yesizwe kuze kuzoshiya ukuthi hey
nanka amangisi asesifaka umuntu esweni ngoba uma ubheka lama demands akhona ayengekho genuine babefuna into ezoholela ekutheni the British alwe with the Zulus kuphele nya ubukhosi bakwaZulu i-system ye-confederation. So uma ifika le message ukuthi hey sesinje isimo nani kwahlukana phakathi umntwana uHamu kampande emzalela unzibe umntwana wangena etsheni wavene angithiwa yena wayisihamba namangisi yes wavene waduba kulo mhlangano lo kwakukhona kuthiwa yini ibandla yabo sort of i-cabinet meeting ibandla waduba wahamba ngena kwenye channel lapha kuthiwa kusengoje yabo indawo kuthiwa kusengoje kuthiwa iLowsburg ngoba leyo ndawo uMr Low wathenga leyo ndawo wayenza iplaza Lowsburg kusengoje kune channel yabo la uHamu avene uhamba ohlala khona ke wana nenkomo zakhe nayo yonke into wathi akayingeni uHamu wayene support suthi lento le yaba immoral yaba low among the Zulus and kwakuthiwa uyena umntwana omkhulu uyabona uHamu wayemdala ngiqetshwana kodwa ngokuthi umpande wayevusa indlu kanzibe akabutholanga ubukhosi kodwa naye he had an eye on the throne yabo yes sikubeka eceleni ke lokho so into eyenzeka la lezi induna lezi nalamakhosi la osikhobobo kamabhabhakazana sibiya usekethwa kwanhlaka mdlalose abantwana besilo ontshingwayo omavumengwane ogodide ositshili bonke yabo icabinet nje ba decide ukuthi hayi ke ayikho into esizoyenza ngoba niyabona ukuthi uve ibutho unokhenke ibutho umchapho ibutho ingoba amakhosi ibutho isanqo ibutho udududu ibutho bonke lamabutho la athi kungasa efile uma nganikelwe ngenyoni wayiphumula kungasa efile uma ucetshwayo ezoya kule unkundla leyo futhi it's like a kangaroo court ayokhaza ngokufa kwengcuce kubulawa kwengcuce namadodana kaSihayo ngeke aye lapho ngoba bazowabulala into eyenzeka ucetshwayo ulawondini kwase kuqhamuka elinye imbuka ngithi khona abantu abasebembukile sebehamba namangisi amangilo labo bantu kwayinkosi yamachunu uGabangayi namachunu bonke basebengelento nabase idindeli nabo Groundville abona le ndawo yimission base behamba namangisi abanye bewotolika nani so khona imbuka la kwagule elafika lapha nje ucetshwa uhleli nebandla lonke yabo alifika likhuleke ayingene impela yabo bambona lo muntu lo ngithi ushaya imbilijisi akabhinqile nje njengoZulu akavunule ushaya ingobo zamangisi uthi hayi ke mthunyiwe kuthiwa angukhumbuze njalo ukuthi insuku eka-30 ziyaphela yabo uwanqunyele lizona lezi ayibekele mhla 11 kuthiwa ke wena wathiwa woza enkantolo uzoqula icala eshowe yabo icala lokuthi wedelele umbuso nani kuthiwa ke ngoba wenqaba kuthiwa ngibuye nawe ucetshwayo kuthiwa amehla ababomvu wathi libambeni imbuka leli likopolota amehla ngifuna ukuthi malibuyele emuva kubelungu balo imidlela seliphumputho kwakhuza umnyamana yabo kwathiwa hey phindele emuva esibonisile sithukuthile kanjani mhla ka-11 January 1879 kwawuphela lo 30 days i-ultimatum ibe nini meeting ultimatum 3 ibe mhla ka-11 December 1878 11 January 1879 uyaphela 30 days okubekela amangisi ke the British troops awela umzinyathi ase-invade iZululand manje angena uyabona angena ngasebatshe angithayi suka ngale komzinyathi yabo eNatal awela umzinyathi asengena esemfuleni batshe into oqala yenza ashisa umuzi kaGamdana kaQongo wakwaNgobese umfabo kaSihayo uGamdana wayenenkomo eziningi ekuyibhoda yeNatal neZululand ashisa usogeke igama lomuzi kaGamdana awushisa usogeke eza ayiseba phansi kwentaba Isandlwana asegxumeka khona amathende yabo
ngisi nje amasosha amangisi ayilawo 1800 ngaleso sikhathi ayilokhu elento kuyi command ka Chelmsford yabo Lord Chelmsford command kukhona uHenry Pauline kukhona uAnthony Danford kuama commanders bekhona behleli lapha na ke bethi ena bafuna ukubona ukuthi uZulu wenze njani kanti ngaleso sikhathi angithi invasion ibe nini umhla ka 11 January uZulu ke isilo ondini sathi quick bizana wonke amabutho na abamhlophe sebe invade iZululand sebengenile bangena bagamanga and two bashise umuzi wenduna yami uGamdani kaXongo ngobese uyababona ukuthi bayimpi laba bantu hayi abuthuthana amabutho elente lo ondini kwase kuthiwa cha isibayo ondini isincane kwahamba kwanodwengu isigodlo sesilo umpande esasisikhulu sibaya sakhona nani kwase kuthiwa ke hayi ke amangisi ke asesithele ngezibonkolo yabo kwathiwa ke hayi senze njani kwathiwa cha siyaya empini amangisi akhona lapha nakanisila ngithi ngasentabeni Isandlwana le ntaba uma uyibheka ngathi Isandlwana injengendlu encane Isandlwana indawo yakwangobese leyana yabo umqungebe inkosi umpande yayithe sayo uyabona ke ngoba ngibhekele no silucetshwayo wathi ngoba ngibhekele olwandle ngibheka amangisi yabo wena uzoba isinquthu sami inquthu uzoba i-back part of my head ncekela yabo uzoba isinquthu sami ngoba angikwazi ukubheka le ngibona yonke indawo ya ngikho lokhu kuthwala yanda kusenquthu uzoba isinquthu sami wasethi ucetsho usayo umehlo kaZulu indodana yakhe endala amehlo kaZulu yabo umkhumbi kaZulu right la into eyenzekayo siphuma isinqumo kuthiwa empini amabutho esilo ucetshwayo aphuma kwanodwengu aphuma kwakumhla ka17 January 1879 yes aphuma nje amabutho ayapi ayesandlwana undunankulu kaZulu ngaleso sikhathi kwaku umnyamana kanqengelele ebuthilisi right bese kuvunyelana ukuthiwa ke untshingwayo kaMahole Khoza uyena ozoba umkhuzi wamabutho onke edidiyelwe commander in chief untshingwayo iwo veteran uyise kaNtshingwayo uMahole wayeluseno senze ngakhona ngesikhathi senza ngakhona ehlangana noNandi Phumushaka yabo babalekile nje ebukhosini bakwaZulu so iphumeke lempi le umkhumbi wempi kaZulu waphuma wahlala endaweni ebetween isiphezi nemangeni thokwamabaso leyo ndawo enquthu kunemizi yakwamabaso lapho ngoba behlala lapha kunezinyanga zempi bayagqunywa bayaphalaza bayachelwa nayo yonke into yes right amangisa khona lapha uZulu wayesebenzisa istrategy kwakhona abafana beinkomo abahamba ngithi bayini yinhloli yabo abantu beintelligence abafana beinkomo bahamba beqhubha inkomo badlula ngasesandlwana bayapi baya kumatshana kaMondisi okwasithole eqhudeni yabo amangisi acabanga ukuthi hayibo nanka amabutho kwaZulu yabo awazi ukuthi amabutho kwaZulu about 20,000 angale right ahleli umlungu wayegibela ihashi yabo ikawoti athumethi entabeni amagogo awabona amabutho kwaZulu hayibo abuyele emuva ngejubane ephezulu eyashini ayohlaba umkhosi ngesikhathi ehlaba umkhosi Impi Yase Sandlwana yalwa kwangolesithathu ngolesithathu mhla ka22 kuJanuary 1879 yaqala ukubambana ngo12 emini ngo2 yayisiphelile ngoba into eyenzeka amangisi ngesikhathi eqala emobilizer eqoqana amabutho lapha nama rifles alo uZulu wonke wawusula entabeni khona intaba ebhekene nesandlwane kanje kwakunama commanders uZulu wawusebenzisa istrategy sikaShaka
angithi kuba khona uyabona impondo zenkomo yes bakhona the left horn uphondo longasesinxele bulosokudla bese bakhona isifuba yebo left horn right horn in the chest yayilo njengempondo zenkomo futhi ilwe njengamagagasi yabo the waves hamba kanjalo kanje chumecha mangisi hayibu naluve yabo ibutho uve kwaku bafana basebancane ababe athletic begijima beyifuna impi angathi babukele izinto zakhona yes right hayibo uve ikhomanda yalo likhuzwa umawundula kaMamba wasemgazini hayibo naluve hayibo thathana namangisi luthuma luthuve nangu nokhenke yibutho yabo ileft horn njalo le yes laba bafana basebancane hayibo uvumandaba kaNtethi okwabiyela umkhomanda walo hayibo naye ngoba makhosi ikhuzo sigcwele kamhlekehleke wasemangadini yeah yabo ileft horn njalo le esencane hayibo nalu dududu ukhuzo umngamule kanzobo kwaNtombela ileft horn and then bese bakhona lezi ama war veterans isifuba yes laba bamkantshubovu abagijima sanqu hayibo nas nongalaza kaMphankomo wasemanyandweni nongalaza waye kade enduna yempi even nakumpande yabo bonke abantu abasizinto yes uma amangisi esedubula unokhenke ngamabhawnes le umkhosana kaMvundlana wawabiyela waye phezulu entabeni wathi ashongo njalo okandaba angithi base be retreat akashongo njalo okandaba untshingwayo baphezulu akithi banga commanders right uyaqala kube usho ibongo zenkosi umpande izulu laduma obala lapho ngemunga lapho ngemthole uHlamvana bhulula umlilo endulinde kuba somanqonqo benocele mana imvume eminyama kwasuka ugqozi nofuqufuqu noqhanana emabuthweni ayidudula impi yabo hayibo uma kuthi uyibhebhu kaMaphitha uza noMandlakazi uyibhebhu ukhomanda uMandlakazi vele yabo enduna umxhapha uyibhebhu ilalima la khona kwayicathama ema mathenda amangisi yeah hayi amangisi bawadudule lapho umxhapho ufalaza ukhuzo halijana kaSomfula wahlabisa uphondo losokudla lelo impi lalina izulu lalikhiza it was drizzling yaqala ngo12 ngo2 yayisiphelile amangisi ayisebalekile a retreater awela aya eShiyane Rocks Rift uma efika umuntu ondabula amanzi kaMpande la ufika nodududu ibutho lakhe impi siphelile nanko kaMangisi ke uyawajaha uwela umzinyathi bangale eRock Rift eShiyane ilapho ke kwaba khona iskimish sesibili uZulu namabutho umuntu ondabula amanzi la uma sekubonakala uPrince Imperial waseFrance owayinkosana yobukhosi baseFrance wasala Isandlwana yabo uma siphelile impi angithi ngaleso sikhathi into eyakhombisa iflag lamangisi uZulu wayengazi engazi ngesignificance kubaleka kweflag baleka lahamba lomfula iflag kuba balithatha la kwaZulu kwakuzoba yenye into iflag lamangisi ngi-understand kwakungayini Jele umuthi kwakuzoba yenye into kwakuzokhombisa ukuthi uZulu udlile umbuso wamangisi yebo iflag nala sala ngakubona yebo alright yebo yes so isho njalo into uma sifika silucetshwayo sesithole report ukuthi hayi ke omavumengwana kandlela ntuli ugodide kandlela ntuli hayibo bagwaza ibhece impela eSandlwana ositshile kamnandi waseyibisini bagwaza ibhece eSandlwana umelele sikamanyoso semambatheni khokho wami bagwaza ibhece eSandlwana uyabona into enjalo kwahlatshwa inkomo kwajatshulwa kwaZulu ibhece eSandlwana isinqubile into eyenzekayo amangisi kwanele kwazwakala ukuthi uZulu ugwaza ibhece eSandlwana unqoba amangisi indaba eNgilandi ubukhosini bamangisi zafika ngomhla ka11 February 1879 impilo yomhla ka22 iParliament laseNgilandi
la ku recess use Benjamin Disraeli owaye prime minister of the British ngaleso sikhathi was compelled ukuthi abize special sitting separlament kuthiwa hey nansi imhlolo buyani kulisese busabuyani nansi into yini the red coats have been defeated outside Europe where because South Africa where in South Africa where KZN in the child colony where in the east coast of Africa where aba understand yabo hayi kusukeke lapho kulandwe amabutho amangisi eCanada eIndia eNew Zealand all the professionals yabona wathiwa hambani niyo retreater nangu uZulu usenze into engenziwa engazange yenzeke thina sanda kuhlula Napoleon Bonaparte la isikhwaga sase France la kwaba khona umkhumbi owafika no Sir Admiral Richards Richards Bay Richards Bay kanjwe ngani yabo ifika nani angithi abantu basebeyilimele emakhaya sekuphelile bengasazi ukuthi amangisi kanti amobilize bethi sidlule bona uyamazi uZulu ayo suka madoda sihlende nduku zamabhuna zimshayize yamqangalaza siyibona nemiyalezo ngale iyangena ku TikTok uthi omunye awukwathi umenzi awufundi phansi hayi Yasho Inqonqodwane angithi Admiral Richards ufika la Richards Bay yes but amabutho amangisi ayesehamba ambusha uZulu angithi ahluliwe manje base bebheka ukuthi yena uphi umnyamana yabona nebutho lakhe uphi mahubulwana uphi untshingwayo uphi usekethwayo na yonke base befuthi yena okay ke into esiyifunayo ke kwaba khona le battle it was not a battle kwaku iskimish esasikhona ehlobani dutshulwa amabutho kaZulu ayeqala ukuassemblisha ehlobani nakwaKhambule kwase kuthiwa ke ake sifuna ucetshwayo simbambe simbophe ngoba kunjena nje siyinhlekisa emhlabeni wonke jikelele ngenxa yakhe isilucetshwayo sahamba saye emachubeni kusigananda sawuqasha khona sabona hayi la ngeke saphuma sayobheka uLundi emzini waso hayi masiyafika uLundi hayi zafika inhloli zathi amangisi abela ayakufuna sahamba saya emzini okwambuyisa amahlathina sengoma yabona khona etiyeni wabakabuthelezi ngapha umthiwa somadaka imizi yakwambuyisa yayilapho kukhona ushodo kaSomfingwane la kuzalwa khona ugogo wami kwambuyisa isilucetshwayo sasicashe lapho isilucetshwayo sabanjwa kwakumhla ka28 kuAugust 1879 angithi amangisi ayehambe eshaya abantu ethi hey uphi lo cetshwayo bamfune kuyibhebhu athi hayi umcetshwayo angimazi mina umnyamane hey uphi lo cetshwayo hayi athi angimazi mina aye kusitshitshile aye kwamkhonazi somkhele kamalando somkhele athi sila ngisazi mina hey la kanti kwakukhona indodana kaMondi umlungu maluthelo kwakuthiwa Omondi of the Book uMondi iqanjwe ngayo imishini eshow uMondi indodana kaMondi yayimazi ucetshwayo ngoba yona iyamkhomba yathi nangu yabo emahlathini asenkomo wabanja ke silucetshwayo ke saboshwa yiso lesiyasesihamba siya eOdemoleni eplazini liwayini kodwa saqala saphuma ngeroute yasesikhaleni esikhawini kuthiwa sesikhaleni senkosi ngoba wafika la uma uwela nje umhlathuzi saphumula kuthiwa awuyagoba indlovu esikhaleni Kuthiwa kusogoba ndlovu la igoba ndlovu vela sile sagoba khona madlangale madlangale silo sagoba madlangala sakuthiwa kusesikhaleni senkosi la isikhala senkosi inkosi yaphumela khona kuthiwa mase kwakhiwa ilokishi ngama early 70s laphana eRichards Bay angithi kwakune industrial area eRichards Bay RBM alusafa bathi abelungu lapha kusesikhawini kusesikhaleni yabo abelungu ababe ngamasurveyor esikhaleni senkosi ilento isilo
before abethi undi lwashiswa isikole impi yasondini yokuqala yayimhla ka7 July 1879 first burning of Ulundi second burning of Ulundi le sesiswa uyibhebhu ngo21 July 1883 1883 right ithi into isilo sathi hey balishisa undi tjena nomyamana ayothatha inkatha kaZulu ilento ilawu elinenkatha laziwa umnyamana undunankulu ingasha yonke into indiwa mahawu kodwa ingasha inkatha inkatha ngoba ile ushaka ngesikhathi ebumba izizwe eqoqa izizwe zonke wayethatha utshani balapho buphotho kwenziwe lento inkatha yebo leyo ukuthwala so lenkatha kaZulu kwakuyinto engcwele yabo ongeke uzuyihlukanise ibuZulu isimbolo yeunity ngoba yasuka ukushaya umpande ucetshwa udingane ifana nefa nje into safa yabo yes exactly isimbolo yeunity yakaZulu so inkatha kaZulu so inkatha ke yathathwa ke ya kumnyamana wayigcina so ithi into uma isilo sesiboshiwe sesilaphana odemoleni eplazini lewayini bese kuba lesi story sasishiyo ngesonto elidlule is the story of uJohn William Collins usobantu athi hey ngeke phela isilo ucetshwa sesilapha neplazini lewayini odemoleni sisiboshwe nangu nolanga libalele kamthimkhulu kaBhungane useRobben Island laba abantu abane support enkulu uyabona sine volcano la engaqhoma noma nini abantu ulanga libalele ucommand iNatal ucetshwa ucommand iZululand yabo uma abantu bakwaZulu bazosiqeda nyanya yabo ngoba laba bantu bala wahamba ke uBishop Collins wayohlangana noQueen wathi hey ngeke phela yabo sikuyi volcano abezwa oMelmoth Osborne abezwa osomtsewu ngiyabatshela ukuthi uZulu uzocikeka and then ngeke sakwazi instruction yaqhamuka eBuckingham Palace yathi khiphani ulaka libalele kamthimkhulu aphindele kwabheka uZulu esigodlweni sakhe ucetshwayo mletheni la ngifuna ukuzwa his side of the story yabo ilapho kwisilo sahamba sohlangana nendlovukazi ke lapha dining with the queen iqueen ibona ucetshwayo hayi ke konakala same time isho ukuthini lento isho ukuthi uyayidla inkwayindane noma isithunzi noma yini kwenze kanje isithunzi angithi ucetshwayo wayecabanga ukuthi uqueen indoda yabo yomlungu uthi hawu kanti umfazi noqueen wayecabanga ukuthi ucetshwayo umlungu yabo manje le nto ukuthi balindene abazali yabo ama expectations ahlukene so ucetshwayo kumese phuma ke eseqeda ukuhlangana noQueen ke useyaphuma ke hey bengebaningi abantu abelungu uphume bonke kuthiwa bezobona this remarkable yabo ngoba uBenjamin Disraeli wathi the Zulu people are so remarkable abafani nabanye abantu they defeat our generals eSandlwana they convert our bishops nangu Bishop Collins sethi abayekwe seconvertekile usekhuluma language yabo they mark an end to the mighty dynasty babulale iPrince Imperial inkosana yapi ubukhosi baseFrance all the Zulus yamazulu yebo yamazi ngempela kulungile sibheke yes asithatha abacallers ku 0604807164 now isithinte ekhaya sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 4807164 ilula kanjalo ke inombolo babutshela ke simthathe nangomlaleli usemoyeni sawona yebo nginibingelele Jele noZulonke nawe Magayi siyavuma body izokelele ungumo yebo baba sikhona cause sikhona ake ngigijima ngifike lo umqondo kwalokhuza kababuntu yabantu wona usungifikela njengamanje into yabantu nanko ke la ngikhona Jele ngiyakuzwa ukuthi ngaseSandlwana yayimemeza ilokhu induna yesilithi kashongo njalo kandaba ngoba nanku uzulu uyibonakala ukuthi akafuni ukuthi
ahambe noma phile noma abuswe futhi futhi bamangisi. Umbuzo wami nje ulana ekuthenini kwenze kanjani mfojela ukuthi sigcine sesibe ngaphansi kwenkolo yababelungu laba obabomkhulu ababengayifuni. Nangumbuzo wami lapho nje loba njengamanje singaphansi kwenkolo yamaKristu. Lo bona bomkhulu ababengayifuni ngoba bona babenako okungokwabo. Lokho kwakhomba ukuthi samagwala ngokubona kwami namhlanje siwona amagwala. Ngicela impendulo Jole ngiyabonga. Right. No inkolo kwakulikhuni ukuyiresista ngoba wawungafundi uma ungayena umKristu. Yabo. Kusho ukuthi abanye babengangeniswa uthando lwenkolo babephoqwa nayikhona ukuthi bafuna imfundo. Futhi abantu babebizwa amagama angasile kuthiwa amabhinqa bekolodelwa nani. Yabo. Ama privileges athile wawungawatholi uma ungekho uChristian. Kusho ukuthi wawuphila ntofantofanyana mawu uMkristu. Even nasemaklinik. Amaklinik ayengakhiwa endaweni zabantu okwakuthiwa abahedini. Yabo. Ayifuna ama missionaries ngoba khona ushodoba wasemancubeni. Umuntu oqala lo wasala Isandlwana wayenyanga. Alright, ake sithatha nangomunye Jele Simoso. Usemsakazweni sabona? Ngiyambingelela insizwa zami. Yebo baba. Uyithimela ngempela wena. Yabo nje ukukhuluma nje ngihamba nawe ngamehlo engqondo. Ngikubona konke ngamehlo engqondo. Hayi waphiwa mntakwethu. Ngiyabonga. Sikhuluma noElijela. Mama umchulu. Macengwane. Yabezulu. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Right, udlulisa nje incomo ukuthi hayi foka Jele hayi lento mfethu uNkulunkulu ubusisile ngaya. Sithatha nangomlaleli Simozo ukuthi uthini foka Jele. Usemsakazweni sabona? Dwala lami lawe babujele siyaphila uRocks lapha. Let's rock. Yebo dwala lami. Yebo wena wangixhephuka kalula. Uyazi uma ukhuluma ngeGubanjofu isekhaya kwamala lapha. iGubanjofu makuthiwa unesihlobo sakho noma nomuntu wabe nozalwa lapha idolobha elincane ungaligijima kalula usheshe uthole manje. Idolobha elincane lapha eGubanjofu. Awu bese ngithi ke umbuzo wami uthi bahlule yini ukulenza iholide lempi ngoba yayithinta eSouth Africa yonke lempi yaseSandlwana ngoba yikho phela iholide ayifakiwe ekhalendeni bese kuthi kwesibili awubangisachaza lapha ngoNapoleon lo waseFrance Napoleon Bonaparte ukuthi kwakuyi Napoleon the first or the second or the third yabona uNapoleon Bonaparte kwaliwa naye eWaterloo eBattle of Waterloo wahlulwa uNapoleon. Umuntu owabulawa eSandlwana uPrince Imperial indodana kaLouis Napoleon. Prince Imperial wayengakabi sebukhosini base France. Umuntu ekrunyelwa ukuthi abe inkosi yakhona laphana ebukhosini base France. Yasho ngodwa. Emalaweni foka Jele kulungile inombolo 0604807165 faka simthathu sengenile semsakazweni sabona. Kunjani Menzi Jele? Siyaphila baba. Khona mfethu umqongeka lo. Yebo. Baba. Awuyajabula nje ukunathi yasiphatha ukuthi sange nemlandweni kuba lempi khona nginathi ngoba saso somsindo ukuthi emaqongabeni. Ivele lempi yakwangobese. Angithi amadodana kaSihayo iwona bulaleni. Ukuthi umakhuma Zulu nomkhumbi kaZulu noBheki uZulu. And then usageke umuzi kaGamdana. Iwona oqala kaGamdana kaXongo. Iwona phela washiswa. Ngapheke komfuli batshe. Kuze kuthiwa nanka amangisi ke ayi umthimba usunyathela amasimba abantwana ngempela. Useshisa umuzi wami ke kulapha Jele ukuthi mfethu inkatha le oyathathwa kwaPhelezi yagcina kanjani ebese uthi omunye ngikasike esebuya phesheya ke uena setshwa ingonyama esibangwani novisipho manje ngoba la ingathi kwasuka umsebenzi emva kwalo Lokuphi baba? Ungithi ngenkathi esebuya phesheya inkosi uCetshwayo usebangani novisipho bese emkwazo ondini lapha kufe ngisho abakithi lapha oSihayo lapha undi hlala siceke esebuyaphesha ukufika kwasebanga imanga into eyenzeka ngesikhathi isilo uCetshwayo sihambile sathatha uDinuzulu sambeka kuyibhebhu kunina kayiBhebhu Khundlase wakwanqumala uPhanyekwini
undabuko nomnyamana bathi ingane yenkosi ibekwelani laphana ngoba undabuko umfowabo omncane kaCetshwayo kwathiwa uDinuzulu uyahlushwa laphana ithupha seyiphekile usengiswa inkomo zakwamaphitha bamlanda ngesikhathi bemlanda kwaliwa eMsebe Impi Yase Msebe isilo singakabuyi wasuka lapho ke uyibhebhu wayeseba nalobo butha nendlu yakwaZulu amangisi ayesebenzisa yena kalula ekutheni ahlasele uZulu ngoba emtshenti wena uShaka walithatha ngekwa nawe sizokusiza ekutheni ube yisilo ungagcini nje ube umntwana waseBhanganoma nangoke ikhulu zonke zizokutha isilo uCetshwayo laphana ondini uyibhebhu uqhamuka usehamba namangisi lamangisi la okuthiwa yini ama mercenary ayethunyiwe nje ukuthi wo sharpshooter wo marksman nayo yonke into uyibhebha ngithi lezi ikhulu yazazi uthi nanga umbopha nanga usihayo kaXolo nanga uGodide nanga uNtshingwayo nanga umavumengwane bonke uyibhebhu namangisi bashaya yonke icabinet yesilo uCetshwayo yonke kwasala umfushu umhlaka bani lapho daily date 21 July 1883 second burning of Ulundi inkatha yasho naphi inkatha uzukela lapha inkathi khona ihlezi inkathi khona ikhona hey inkatha ikhona ikwakhangela inkathi biwaphinda ngene awu inkathi biwaphinda ngene inkatha ikhona angithi isilo sinesigodlo esisha kwaNkomonye ondini ngizwile sesona sishe kwaNkomonye kodwa inkatha ikhona kodwa ayikho kwaZulu kwaphinda ngene inkatha abuwe waphinda ngene kulungile nje lephethi yakho alright siyathokoza baba thank you very much right kulungileke yambuze imibenzima le inkathi khona kodwa qhubeka nawe lapha ku TikTok siyambona uyokho uthi kahle ukuphazamisa Magayi uthi ke lo awuphinde le umuntu oqala owasala eSandlwana ushodoba waseMancubeni shodoba umncube waseMancubeni nalo uzalo lwakhe eSulutshani yena wayenyanga weMagayi laba bantu abafishana ngikhisha ephethe udiyo kanje ehamba echela echela kanje echela ekhwifa echela nayo umuntu oqala waduthula eSandlwana lo shodoba mncube ushodoba mncube nyanga nje hey njengomanembe okwagcwensa njengokhondlo kwamazibuko leyo nyanga leyo yona eya sacrifice impilo yakho ekhaya uthi things 8 information yenkatha kumele ibe confidential angazi ukuthi ukuthini la esibafunda ngale TikTok laba nama users abhale ngeinamba nje kuphela uthi uhamba wedwa ke Mr General kube uthi ke Mr Magayi siyabonga ngomlando ke futhi no Mr Jele kahle from umthenjwa Hazelmere uMagayi into inkinopho nje na ulwazi silimunca la kunduku zamabhoni kulungile sikuthathe waphunyuka ke lo ku 0604807164 ethethela nango sengenile sabona baba Jele noMagayi lezi nomzansi mwanje mlapha baba Mwandla ngiyabonga ukuthola ithuba kulonyaka omusha mabingelele ngamabingelele lonyaka omusha uxoxa indaba nje nami ngidlala ifilimu ingqondweni and isona sizathu lenobona i-education system yethu ingaphakamisa ukukhawa ngoba uma uzazi ukuthi uzalwa ubani uzoshintsha ukucabanga uzoshintsha ukwenza ngoba uyazi ukuthi uzalwa abakhawa kodwa uma ungazazi lokuyalimaza and ukushoda kolwazi yamlimaza baba Jele uthi indaba enkulu Impi Yase Sandlwana ukhawa laZulu ngizwa abadala bethi kwenzeka lento ekuthiwa isitha langa yathi bambene eSandlwana kwenzeka lento ekuthiwa isolar eclipse ayithi khona ilunar eclipse la ilanga lisithi inyanga lapha kuthiwa ilanga labampisholo kwahlwe emini baba kwenzeka lento ekuthiwa isitha langa
Uthitha indaba inkatha kwazo okuyinjula lapha amakhosi ayelala egodlweni uma ephaka impi a-connect spiritual ngoba inkatha kwazo umsamo wesizwe inkosi eyayilinda khona ebese kufika ingelosi kodwa leligama ke ingelosi lingufakele empeleni igama lesiGreek lithi Angelos ingakho khona indawo emele kufise eLos Angeles thina sathi amadlozi okuzithunywa sezulu ngoba ukudloza fanele ngelila sobe sikuhlazi khona impungela ngicacisela ukuthi igama lidlozi lisho ukuqaphela noma ukubheka ilama kuthiwa ama-watchers agent kokuthunyelwe lawo madlozi anobungcwele afika ayitshela inkosi ukuthi impi izoqhamuka kanje njengoba sikhuluma ngokustrategize kwaZulu nje baba kwakuyizimfihlo lezejulu spiritual kodwa ngiyankampula nje lapha nalapho batshela uthinte ne-flag le-flag i-flag lamangisi uma uzokhumbula kahle lalinophawu ngonyaka babesebenzisa uphawu lento ley'bhubisi why ngoba kuyisimboli le ezofuna ubheke eBhayibhelini Daniel 7 kuthiwa imibuso yovukelana kuthiwa kwabonakala uphawu lwengonyama umbuso wamangisi lo kwabonakala uphawu lokhuzi umbuso wamamelikana lo kwabonakala uphawu lwebhele umbuso lo wamaRashiya bese siyibuza ukuthi kwasekuthiwa ke kodwa njengoba khona umbuso wengwe awuyibuze babajeni ukuthi wasiphi isizwe uphawu lengwe ubani abavunula ngengwe kwathiwa lohamba kambe kufika isikhathi la umbuso wengwe oyogwinya le mibuso eminye lethwa-ke amehlo ehlezi ekuvulu kangaka umhlaba wonke jikelele uzulu ubhekiwe ngoba bayazi ukuthi umbuso onamandla umbuso wengwe lapho mase sidlula kodwa ngiyobe ngichaza indaba kukhona iJapan elabhala incwadi ethi Art of War ikhulunywa ngama-military warfare bethi ngizoshintsha nasiyona kodwa sengigcine babajele yabona into yokuthi amangisi aphike umhlaba jikelele akwenzeka futhi nange-World War ngesikhathi umkhumbi wezempi wamajalimane uxolisa umkhumbi wamangisi ekuthiwa i-HMS Hood uthi uWinston Churchill wathi angikhathali ukuthi amasosha amamelika ake wathi ngwafuna wonke la akwazi ukuthi ngimaqiliswa anegqubu elinzima ngabamangisi wancama ukuthi kufike umhlaba wonke ukuze kuzoqeda ihlazo ngoba manje yabona manje ukuthi uZulu yena wevikela isizwe hayi ukuthi wefuna ukugwinya umhlaba wevikela isizwe sesivile isizwe kathi salahleka lapho ukuthi sirelax kanti laba basayophika ngoba bezegqubu ukuthi asikwazi ukuthi singahlulwa abantu abanqulisa ubani kodwa kwenze cha ngiyabona ithuba ihlupha isikhathi yebo baba saba kakhulu babumandla right yeah utheni mfakando sabaphona simntshontsho yedwa emzuzwini odwa usemsakazweni lethi Magayi no Jele yebo baba baphothi ngicela uJele angiphindele laphana amabutho ayesesandlwana kanye nabakhuzi bawo ngiyabonga uchatheluka okay uve lalikhuzwa umawundula kaMamba wasemgazini Ntshangase unokhenke ukhuzwa uvuma ndaba kaNtethi okwabiyela ingoba makhosi ikhuzwa sigcwele kamhlekehle kwasemangadini udududu lukhuzwa umngamule kaNzobo Ntombela isanqu sikhuzo ugagamela kaManzini wakwaZungu uthulwana lukhuzwa umsushana kaMfusi kaManyala Mdletshe umchapho ibuthu ukhuzwa uyibhebhu kaMaphitha Zulu ufalaza ukhuzwa uhalijana kaSomfula Hlabisa umthisazwe ukhuzwa mahubulwana kaDumisela Mdlalose inkonkoni ikhuzwa usishitshili kaMnqandi waseyibisini amabutho onke edidiyelwe ayekhuzwa untshingwayo kaMahole Khoza deputy yakhe uMavumengane kaNdlela Ntuli Magayi mfowethu angiyemambatheni ngiyodla amasi mfowethu uyidlaphi inyama kule weekend ngiyodla amasi emambatheni komalume yakomalume ngimlazi
Okay shampo. Wonke umuntu uphatha kahle konalume. Yemfethu, sure. Ukhonze mfethu ekhaya. Siyabonga kakhulu Bhekajele. Sure. Izilo Mzansi 98.0 The difference.